Cek 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 tes tes 1 2 3 tes. Cek 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 cek. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke, hari ini kita hendak main game lagi, game Dying Light lagi. Kita hari ini hendak menyerang museum udah Rais. Nah, kita hendak menyelamatkan jadenya meraju semalam pas adingnya mati. Ada kata gurda kita, ada tahu lalu tokonya buka karena mau mendapat kita lalu. Nah, hari ini kita hendak mendapatinya lah. Kita menyelamatkan jade hari ini Yang belum sabrek dulu, jangan ngeringat buah nikam lah. Di like, comment, share. Angka ke-7 di dislike kenapa aja, yang penting ada menambahi jumlah penonton. Nah, teman semangat juambang nih, banyak menontonnya ya lo. Oke, kita masuk dulu semampai sini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jade's being held hostage at the museum. Ya, di museum. Wih, kedepnya. Nah, mana kita nih? Sana suruhnya masuk dalam banyu lagi Ayo, cabur kita. Kunyung. Oh ya, semalam ada nama komen, jangan tapi memakai jeren ya. Lakas datang zombie gila. Nah, ayo kita coba. Lihat sini lah. Iwak nyaman nangkapinya iwak selar nih. Udah habis. Pinakan udah habis kemana jalannya yuk? Pasti terkurung kita, ada jalan nih. Ada aku hebat di bar jantung. Ini jalannya ya. Lihat mayat zombie, sudah mayat zombie pulang. Zombie matian. Kenapa zombie bisa berkunjung lah? Maka mati kan lebih enak lagi nya. Jadi zombie itu. Ya. Pulang. Sini pulang. Menyalam pulang kita. Ayo ja. Berdarahan. Berarti makan iwaknya nih. Iwak nih makan nih zombie. Karena kalau diunjun nih timbul kita keracunan makannya. Mana pulang? Tuh kurang pulang lihat. Lihat sini nih pasti dah. Kursi terbang alias menghapung. Sini. Ada jalannya. Tuh nah. Makasih kamu kunjung. Duh, lambat lalu. Timbul hengap aja kena. Lamas. Ayo ya, anak habis. Pina kan anak habis. Ke atas ya. Ini ya, sip. Loncat. Loncat kemana? Ikut. Nah, ya sip. Sini pulang naik. Sini pulang. Sini. Rancak tuh ada nang kuning-kuningnya. Udah kita naik nih, kerja nang hari ini lah. Gugur. Ada aja. Langsung kambuh pulang. Sam lambung timbul kambuh berarti. Mana nih? Loncat saya. Noise Troy. Jangan tumbur aja. Kemana pulang? You really suck at pep talks, Troy. Salah, menaik ke atas, hakon udah turun pulang. Keren nih. Ini, tuh jalannya lewat dinding kita nyaman. Mana pulang nih?
Hop. Nah, sampai lo. Tendang lo. Tendang lagi. Nah. Cabur nih, jangan. Hop. Sampai lo. Darah anak habis, darah anak habis. Kita bola darah semut lah. Mudahan kawan nah, nggak ada kawan ya dah. Kawan 10. Lagi. Kita ini serang musuh. Firecracker nih perlu nih. Nah, bisi juga akhirnya kita. Molotov, mana molotov? Nah, senangnya manusia molotov nih, kita ketujuh bakar. Panang nih ganti lah. Ini ganti nih. Mana tadi? Mana? Nah, molotov sudah. Ini ganti keretakan ya, sip. Kalau sini lah. Nah, ya. Masukin kita. Ayo ya. Yang musuhnya. Pergi met. Just do what I do. Don't think about it. Mati kita. Astagfirullahaladzim. Jangan tahu kejaren aja tadi, Sorry. Noob ya masih emang nih lah. Jaren kita mana jaren? Nah ya. Tikam headshot. Tikam, mati aku ini bener. Tikam pelurunya mana? Mana pulang? Naik ke atas ya. Jangan mana naik ke atas lah. Panggung band. Nyanyi lo. Selagun lo kita bawa orkesan nih. Aseti rope. Wah, nontonnya mati. Jamuh juga. Nih lot lo. Apa nih? Lah? Picik ada kawa. Naik sini lo. Ini museum nah. Bagus loh. We meet again. Kita dapat lagi. Ya. Took something of mine. Now I took something of Kamu yours. menetak tanganku jera nah. I don't negotiate with assholes, Rise. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her crane. You must make a showing of effort first. Banyak ada beberapa kan ini kamu ya. Banyak. Yuk, siap kita. Mana? Oh tuh. Tunggu lah Pak, tunggu. Tuh, sikung. Ayo buka, ada bom. Hadang bonekam lah. Rasakan, nah, lurus molotov, nah, busang gitu bonekam. Menawak bom pula, ya. Apa nih? Kalau diambil nih. About time. Mati. Apa tuh meledak tuh? Kan ya. Karena gue nih, aduh, kada kelihatan aloy. Kena pulang sikung. Tunggu nih, Kam. Tuh pulang. Tikam, nah ya. The best you got, Rise. Yang menawak You do bom this all kita. fucking day. Kadang banget lah. Makan atasnya. Silaunya, Tikam, nah ya Allah. Hujan. Yang mendaya silau sentar nih tadi. Sentar ke sana undang dipakai perang. Mana suaranya nih tumbuh.
pegang mana? Tiga pegang. Astaga, darah lo, darah. Mana musuhnya? Pasti hidup dia sekalinya. Tuh. Nah, bidik kan, ini lawannya bidik. Ngaranya jadi kan bidik. She's so lonely without you. She's waiting for you. Come and get her. Situ ya, Ra. Bak kunci. Nah, ada anak datang. Naiklah. Ya, mana naiklah? Nih. Oh, ada sampai. Nah, tunggu baru pulang. Sini nanya nah. Nah, tembak ini kita. Mana kebalikan. Dangi kam. Nah, apa nih? Mentori pool ya. Hop. Wah, ini beneran. Lot lah sama. Hai, wani kamu. Nah, maju. Orang veteran CS:GO kan. Nah. Song. Ini apa nih? Inventory pool ya. Ayo ya. Salah untuk misi peluru. Pak. Nah, kampung pulang asam lambung. Tuh tugas tuh nah, rescue Jade. Selamat akan yang bebek kita ayo ay. Come on. She won't wait for you forever. Mana arahnya? Oh, keluar sana. Tangga ada, bah. Dasar bahapal emang tangga nah. Ada. Ini loh. Oh. He's killing everyone. Akses sekali tembak yang hidup dia. Ngelibit ya soalnya lah. Tunggu balikan. Nah, tinggal headshot. Aduh, kebiasaan mereload deh. Shot. Pulang nih wani. Nang bidik lawan nih. Nang jaga CS:GO lawan. Tembak kita. Darah. Kasih darah. Mana pulang. Oh, yuk. Mana? Maju. Beli pelurunya. Akai nang kayak ini dilawan nih. Hah? Oh, lihat atas. Nah. Aku sarang zombie, dasar bujur sarang zombie ini. Oh, lewat situ. Nah, sini kau jual nah. Ya, emang kayak itu. Hop. Anjing gitu kan gini. Buntu. Sini bro. Hop. Kalau dia nggak sampai, ada menembak. Mana jam? Nah, kawan kalian lewati. Mananya yang menembak tuh? Hop.
Belum mati ya nih. Ih, sampai kam. Manis. Tiga deh kam. Sidara. Oh sini. Hai. Oh, benar. Ini pang situ karang haur kita. Mana pulang. Makan di larang nih. Kill the infected. Tuh bunuh yang terinfeksi ini ya. Kita menawaki bukan astronot nih jalah. Kita menembak. Tuh tangkap. Hitam. Mau? Oh, pakai kretekan dulu. Kumpulkan dulu banyak. Kumpul kan kam. Kumpul. Kamu kenapa kumpul? Nah. Lagi. Ini 5.000 bunga pintar tuh banyak nih kam. Apa itu telah ya? Ketujuh main kretekan kayak karena kan SD aja lagi. Nyerap takum. Asli mantap. Turun ini apa nih? Hidup ya. Ini harus repot tadi kan lah. Tembak ya ini. Rajun lah turun lah. Jalan mana turun enggak? Oh itu nah. Bubur. Ini jam. Oh sayang senjata. Oh ini. Kenapa lama senjatanya? Oh ikan. Betul. Lama kaminya. Ayunya habang lihat. Ini mau aja. Nah itu jadi. Aduh yang beb kan apa kah? Oh shit, what are they doing to you? Kenapa kan? Fine, Crane. Tahir knocked me over the head before he dumped me. Batis luka nah. Kena pucat mana? Belum makan kah yang beb? You do not have the luxury of a minute, Scorpion. In fact, what little time you have, you owe to me. Astaga, infeksi ya yang bebek. Any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden? How do you think I broke the connection between the sectors? Iya, sudah adingnya sebelum jadi zombie. Ingat lah. As research, the GRE will do as I commanded, which renders the two of you useless. Tahir! Nah. Apa kita nih? Loncat. Zombie gila tadi. Consider this a character strengthening exercise. Ayunya. Buka. Darah. Kadang lo. Darah kita habis. Salah. Ayo boleh medkit dia kita banyak lah. Mari. Olah aja terus. Jangan munyak bon kamu melihat tamang bola. Medkit lah. Kadang hormati ya. Dam sisa 2. Mati. Ada pulang belakang. Tolong. Hibak. Halo Mang, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi kamu nah. Aduh,
nih Kam? Kenapa menginjak kepalanya? Isi peluru ya. Come on, Jade, let's get out of here. Nah, tolong Jade. Ya buka dari museum ya. Nah, mananya? Sehat jali Tina. Bayi mukanya pucat. Nah, batisnya nah, diku zombie batisnya. Aduh, hai. Camuh, naik. Mana pulang? Oh, buka kah? Menunggu kita bukakan. Oh, Jade, Nah, Jade, are you hurt? They didn't bite you, did they? Iya Am. I'm fine. Sini I'm punya. fine. Just give me a second. Orang apa aja. Jade is far from fine, Crane. She was bitten and infected hours ago. How noble of her to try and hide it from you. Ini bisa berubah karena sampai sejam lagi ya. Nah. You didn't need to know. Once again, you find yourself with a choice, Crane. Halo Mang Jaki Hafizi. Halo Your Mang, ya, precious apa kabar? Falcon is about to turn, Alhamdulillah. but so are Baik. you. Who will receive Nah, kita diberi the obat, nah. antidote? Who has a hope Obat apa of soal living netizen? through this encounter? Antigen. It's up to you now. Jade, here, you take this. Nah, beriakan ke Jade aja. Come on. Bujuram. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than I do. Crane, I just want you to promise me Aku one thing. hilang When the gitu, time comes, Leti. you're the one who takes me out. What? No, Promise me. Jade, I can't. Nah, kambuh juga kita. Nah, sama-sama menjadi zombie. Mana Kam? Nah, lancing buka. Crane, can you hear me? Sini. Yuk. Jade, where are you? Jade? Jadi raum nah yam. Kena pucat muha, ang kayak orang habis pengantinan tuh nah. Pengantin baru. Aduh, kemana yuk? Sini lah. Open. Kunci. Keren, Hermi jarangnya kerida. Anak kawan. Jade, where are you? Hah, What the? sini pulang. Camuh nih. Mabuk juga kita nih, Tina. Anak berubah jadi zombie. Wah, kunci pulang. I need you to hear me, Crane. Mendengar aja. Kamu salah main ajakan segala macam lah. I know. You Tanya. wanted to try and save me. Hilang. Not everybody would have offered that vial the way you did. Mana nih? Bawa sini. Nah, tuh nah. But it's too late for that now. It's too late for me. Sudah terlambat Tam. Sekarang nih Jara. Terlambat Tam, kesan aku juga Jara. Mana kita? Oh. Ada di jalan. Oh, naik sini lah. Hop. For a while I blamed you for Amir's death. Bah, I wanted kunci. to kill you. Oh, sini. Gugur. But I realized Ngeri. it was time for Amir. Gugur. It was time for him to go. Mana? Sini pulang. Lain yang tadi lah nih wadahnya lah. Kita buli kah? Lain lah. Nah, camuh. Tempat mabuk juga pemainnya nih. Wah. Oh, ke atas nih nah. Jalan sini. Ada jalan jual. Sini, loncat. Nah, sampai kita. Banyak lah supply. Ini wadah tadi nah. Oh, naik. Nah, aduh, itunya. Lihat nih. Model jadi X-Men gitu lah, jadi. Sana ulangnya. Aduh, hai. Nah, mayat leti. Nah, kenakan.
Permainan pedang mayatnya santai Not aja. this again. Kenapa melihat lalu? Everybody's life is finite, Crane. You can't deny it. It's pointless. Oh, partannya belah. Sekolah, bukan zombie sekolah. Astaga. Jak, Amang jadi gurunya lah. Nah, bukan nikam lah, kita belajar matematika. 1 tambah 1 berapa? Oi, jawab, Pam. Lihat ti. Tuh pentulisannya. Sana lo. Oh, itunya. Beb, ayang beb. Sini yang We get here, and eventually we die. Ini siapa? Please, not now. What we can do to change that? Mana kita nih lah? Oh, itu Nasarik sekarang tertipu. Pas itu si Rahim mati. Nanya. The Lu only pindah thing we can do tangganya. is make what happens in between Up. count. Montal gadok kerennya nih pindahnya. Tauntal lem. Mahimut lemnya behimat, nah makanya mabuk. Oh, naik ke atas kita, naik. Save this piece. Naik. Lear's life counted, and now he's gone. Rahim's life counted, Rahim. and now he's gone. Siapa kita lewat? Oh, ada apa nah? If sacrificing my life means saving Sini lah. everyone in Harad, then that's what I want to do. Kemana? Ya, bah. Yuk. Naik terus. Iya. Ini adalah mimpi juga nih. Gugur bapak ya. Rahim. Oh, pasnya berubah semalam. Gugur. Mati. Padahal mabuk, gugur mati juga sekalinya. Yuk, cepet buka. Nah, tuh ada nah ada tuh bawah sananya. Ayam beb. Panjat pinang kita nah. Terpaling Don't take jalannya that nih. away from me, Crane. Hop. I was born premature. The doctors didn't think I was going to live, but I Sana. fought. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Lagi. I struggled and I fought. Bismillahirrahmanirrahim. And Sampai worked kita. and worked. Oh, turun lagi. Biar ramah tajun. Karena berdarah jiwanya. I became a champion. I became the Scorpion. Mana? I left my mark on the world. Oh, ini. It's my time now, Crane. You can't save me. You've got to let me save you. Oh, ini yang pertama nih. Let me save Nang you. kawan kita mati ya. Not this again. Nang mati-mati diingatakannya lagi ke kita. Supaya kita nih merasa bersalah terus lah. Nah, ya yang beb. Nah, jadi dah. Jadi. Ayo, jadi. Jadi zombie ya. Kita dicucuknya. Astaga, kenapa dia mau Jane, what was pakai obat tuh? I'm so sorry. I didn't mean to. Ikan jadi zombie. One of us has to live, Kyle. Astaga, You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for nah you. ini lebih yang kerok nih. Disappointing, Crane. Oh, beneran. You and you. Get in there and Kami, kill them. ya. Bunuhnya. Ayo, pang orang lihai karate. Tinggal di jerennya apa gerang malingnya buannya nih. Bangun Jet, bangun.
Gila silatnya. Kayak nonton film ombak lagi. Kayak yang bebnya kan tuh salah pilih lawan bini, pilih aja perlahi. Berubah ya. Ayunya. Tapi ngeri juga begini lihai berkarate ini kam. Lambat duit muncul dahi. Sama kayak adingnya nih. Sama patah kalau ya kalau sama kalau yang beb jadi zombie turun nih kam Rais, sini kam. Hah? Tahir! Kill that son of a bitch! Tahir. Oh tuh Tahir. Tahi tambahi R. Tahir. Ngai baju kuningnya ngarangnya Tahir. Larut di batang banyu tuh rancak larutnya taksi kuning. Berarti senjata kita lah ini kap. What? Orangnya kaya dong. Kamu bisa melakan udah. It's too late! Kamu tuh lambat ya. Seorang tuh yang lambat kena terus. Your whole world's about to turn to shit! Kam. You will never know Mati kan orang tuh. Nah mati. going! It is not for you Nah mati ya. Ayo coba berduduk. Jade lost her life for this thing. It's just lying on the floor. Sebentar. Boy, makan apa kan boy? Guess Rice must have dropped it when he was trying not to get shot, huh? Shit, this is just the tissue samples. Where's the other package? Kenapa kena kadek? Yo nih lah. Salah matur You're looking lampunya. pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So, Cucuk kan, cucuk. kill me. No, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes? Then why don't you? Because you're not the kind of loose end you leave untied. Hikam. Pagat dulu kan. Paham kita? Troy, it's Crane. Crane, you're alive. Keren kan Troy hidup ya. Jade's Aku dead. hidup yang bebku mati. Hai. I'm sorry. Harap pun tahu I'm really sorry, jadi. Crane. I mean it. What Harap happened? dasar bujur harap. Jadi itu bukan tahu. Jade saved my life, Troy. Again. Ngali diambil bini She nggak jadi itu. died, saving me. Sedikit kan sampai tadi You're apa still ada the core penggarakan. ministry. That's why Muncul Jade laki-laki. sacrificed herself, so you could do this. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, Kemana but to sih do it, you sebenarnya? need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal Kita keluar channel. nih. Lip the museum. I'll Nah, wait for keluar you in kita. the safe zone. Halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Ini mau jalan. Nah, Okay, udah. Troy, on my way. Nah, kawan buka. Senjata kita pun mana lah? Hai, Tahir weapon. Damage 240 mantap. Tapi ada lagi yang kita. Take your stop from the back. Ada ikem. Santai-santai berdua. Mati. Senjata bos kamu nih. Nah. Kada kana, ikan kana, tahu lah. Nah. Hei, mana tadi? Dia yang dirupakan. Anak melut mah dibuang. Ini nah. Nah, bang kita nah. Medkit, apalagi nih? Apalagi yang di bawah lah? Molotov bawa 216, 288, 290, 292 ini. Betul apa belum?
Akui. Shotgun 1400. Ngerinya ih. Nah, ini senjata kita nih. Tolong lah. Tokol udah bagus. Aduh. Kretekan. Nah. Ini perlu nih. Semuaan. Step udah paham. Ambil bertahan ya. Nah, dam. Wah, senjata terakhir kita. Ada nggak? Nah, udah buka. Nah, beli. Ih, soge kita keluar pada sini. Ini mati. Nah, banyak pesangu kita beli. Oh, itu nang diantar ke siapa? Apa semalam lah. Tadi nggak tahu sudah mantarnya mana. Skill pian balon ba upgrade mang. Iyalah. Jade and I are both infected, and Rice made us fight for Antizin. Great skill. Skill. Mana yuk? Apa nih? Jajak kepala pecah. Mantap. Datang sebelah bang. Nah, semalam Kedesip ngeja. Nih laten person park touch apa pulang gitu tuh paham tak? Dr. Camden, it's Crane. Do you Deliver copy? drop the quartermaster. Nah itu semalam tuh quartermaster. Yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zera's tissue samples. I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, Crane, but remember, we don't have a lot of time. Nah, mana gitu ya? Quartermaster mana quartermaster ya? Banyak belum diolah Sep John nih. Kita bola Sep John di sini loh. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Oh, ini tingginya. Nah, mau ujung mati aja kita cabur situ. Oh. Apa nih? Tendangan maut ya, mah. Oh, sana. Kau tempur. Gila. Keluar otaknya. Kok otaknya di tangan? Nah. Finish. Itu tadi lah skill benar. Mantap. Hilang pelacakan. Mantap dia terakhir nih. Udah, jadi bos. Alkohol kita. Mabuk. Karena boleh lah, bukan ini mah boleh mabuk lah. Udah baik kok. Kita hidup nang waras ya. Mana ya? Aduh. Mana tadi? Mana? Kalau menembak menang liur aja. Menang liur. Atas. Sini kan? Mau rancak. Oh, nah. Ada melihatnya? Iya, kamu headshot. Apa nih? Hai. Apa nih kayak uluk berarti? Hai, kuatnya. Ada pulang.
lawan Troy ya. Mana kan? Kita nak kalau save John dulu teman. Oksigennya hanya sahir dapat. Kita bola save John ke sana lurus. Apa pulang? Ini sekali tembak ya. Parak ya. Empes aja. Apa nih? Apa itu tuh ya? Model kayak piala gitu. Gak tahu kan? Kena ada parak. Ayo pander, masuk pander. Please don't ya. Sangkanya kita dono. Ada pulang. Kenapa rame banget ribuan gila nih? Bajunya bagus ya Tina, nyer. Nah, kama emang liur mananya? Nah, karena kita darah. Mana Mang Liur? Nah, redam. Nah, tenang yo hati kita. Depannya medium. Besar. Karena kebanyakan. Iya, terbuka dah. Nah, ini pulang isinya. Oh, sana. Ini barang. Oh. Bahaya bener naik kadangnya. Coba 160 meter. Jadi heran nih pan zombie tuh lambat tik. Terus jangan pakai jeren lah, mendaibak musuhnya datangan. Lurus sana lurus. Nah itu naik sini. Nah ini ya nyamannya game nih, rame parkuran nih. Jangan daerah nih. Nah terubur bang. Jangan daerah nih. Ambil. Ladek. Oh ini nah. Poster sini aja soalnya jalannya. Hop. Kenapa basapnya? Claire. Oh God! It's you, Crane. I've Bukan seen your Crane face ya? on the posters. You've got to help me. Mau kamu lihat poster ya? I took a bullet from Razor's men. I'm a runner too. Well, almost. Aku pelari juga ngikam ya I'm sama. out of commission. I'll get you to it. Lagi skip. Mana sekjennya? Oh, belum sampai gugur kayunya. Cek kan. Udah pulang. Ayo gila. Tenang lu. Lama kelihatan ini apa? Macet 122. Ini amru. Oke, kita ambil dulu lah medium. Lurus dulu. Nggak mau. Bagian. Iya. Ih, ada patahan optik. Man. Aduh, dapat senjata ninja nih terus kopi. Nah, kopi malah baru dijual. Oh, situ. Ini ada jembatan lah.
Astagfirullahaladzim. Balik kamu. Oh, sini ke bawah nih. Nah, ya, jajak di kepala. Nah, rapi. Enter. Kalau buang. Iya, nyaman bisa skill ini sekalinya. Bis. Mana screen, pasang screen. Oh, ini mana? Ya, apa bang? Ah! Untung jahe. Barak lagi apa nih? Sembunyi dalam sini nih apa digawin lah? Ada pulang kan? Oh ini tutup nih. Ah di map tuh naikkan bukannya? Nah mana? Set pos kita. Jam 3 sore. Mana udah guring nggak? Oh ini, nah kita memutiki dulu. Susah. Outfit kita jadi ganti. Ingat dah. Mana ya? Rami. Ini aja dah. Biar Ram. Jangan Rami umai. Oke siap bos. Lagi warna-warni. Lihat. Nah, lihat. Warna-warni. Mana mid with Troy. Oke, kita disuruhnya berapa lawan Troy. Sini. Oh, tuh sana. Jauhnya 400 meter ya. Mana parah lah. Sini kok. Hop. Hop. Apa di bawah tuh? Nah, kenapa kena gini lah? Ambil lah. Kosong. Ah, apa tuh ganal-ganal? Nang semalam tuh musuh nang di wadah Rais semalam, astaga. Oh, sana bonekam. Oh, gak ada mampan. Siapa yang ini mau? Ngeri. Jangan melawan yang kanal tuh, semalam dilawas. Sini, oh di sana. Oh, jurang kita lewat sini. Oh, kita parkur lah. Oh, non-stop, parkur non-stop. Hop, ambil dulu lah. Jangan juga non-stop. Nah, string dapat. Hop. Hop. Habis. Jalan sini. Ada jalannya lah. Nah, ini naik ke atas. Hop. Kalau ada kegantungan bos. Nah, ada peti medium. Iya. Galagar tani. Prestige. Pak jerbonnya tuh yuk. Salah, sana. Nah, lurus sana. Oh, ini jalannya nah.
Boy, kamu ke oma kamu boy. Ya. Hop. Balik pintarnya. Kita ini dapat proyek di mana lah? Jauh masih. Hop. Oh, sana pulang. Astaga, mana? Turun nyala. Iya. Oh. Nah, dapetin malah. Jangan dikarasi. Iya, sip. Enggak. Aduh. Hai, kenapa timbul ada gugur? Guys, kamu baca kalau kamu. Mana ulang? Padat palanya. Mana pulang nyala-nyala dang lo. Nah, ada tali. Ada tarus pesawat nih. Sudah ada. Oh. Mana adanya? Oh, tuh nah ke atas itu. Tuh ada nah jalannya. Jalan mana lah? Sini. Naik lo. Nah, pas. Oh, gugur. Iya. Tapi buka. Bagusnya wadahnya nih, heh. Ya, apa orang bisa bola game gini, yuk. Yuk, ada zombie. Nah, udah pulang. Langsung ngerokok. Darah. Naik. Nah, ya, jurang naik situ. Hop. Enggak mau. Mau apa? Ah, ya. Mana jalannya? Jalan mana naiknya? Hai. Berada jalan naiknya. Oh, ada mulai dalam kalau lah. Dalam rumah. Kakan-kakan yang menuntun, tolong jangan diumpati menjajah kepala orang. Ini bujur, jangan dituruti. Ini game aja nih. Ada boleh menjajah kepala orang lah. Timbul kawan di kelas jajaknya kepalanya kamu mah. Harus ke orang kuitan kamu sekolahan. Mana nih? Naik ke atas ada. Oh, tinggi. Ya, loncat. Nah. Naik pulang ke atas. Bujur tuh jar jaki habis. Jangan turuti karena udah guring. Save host. Ada laptop pulang dong YouTube kalau kita. Oh, nih. Naik. Nah. Iya. Bawa ruangannya di sini. Nah, jar semalam suruh mengumpulkan blueprint. Kita tukar ya lo blueprint. Nah. Oh, larang. Senjatanya larang nih. Padahal 100-an ya nah. Bagus banget pun tahir tadi. Flamingo nih 12. Apa 12 apa ini lah? Tahu kita. Nih, tukar. Lagi. Dan ada jual medkit nya. Oh, naik ke atasnya. Center. Hai. Buntu mana kita benahi?
Suruhnya naik terus. Oh, tuh kayak ada jalannya ya. Nanya. Nanya apa deh? Pick up bounty. Oh, kada. Itu misi pinggiran tuh, kita kada main. So, Roy. what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that Dulu giant antenna tower at the edge of town. The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, jangan when you kedingat install ngopi. the app, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and nyamannya. the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. Ayo, shoot Troy. Ke sewer tunnel, turret del radio tower. Wah, ke menara radio kita. Ada nggak? Itu apa tuh? Tengah laut nah. Ada pulau. Coba Pangkena mendatanginya lah. Nah, tapi ini kita mana? 299 meter. Apa nih? Challenge. Apaan yuk? Susahin lah. Bergantung kita. Bergantung dulu. Kayak tadi ada nomor gantungan gini nyaman. Yuk, panjang perjalanan nih 200 meter. 200 meter doang punya lari nunggu bujuran, ipang tapi jauh, punya berjalan batis. Tapi mundi game nembak zombie ini kan berasa. Sawat aja sih Din buka warung. Iya om, udah duitnya kan ditawarkan kemana jual titik. Toko-toko tutupan, tinggal jumput aja seorang. Apa Martin Dombat karena ada lagi sudah? Mana ada orang baju jualan? Si Din buat berjualan. Kubur. Nah, sana kita mana? Oh sana. Jalan sini. Hop, kada sampai lewat sini. Hop. Nah, mandi lo, semat. Iya, mandi lo, semat. Paluhan awak upah harus materi. Kita. Sasah. Kita sasahi. Piangnya nyasah. Semat jangan nyasah kita tuh. Naik terus. Hampir apa? Oh, kalau di sini. Ubur gam. Nah lah, ading-ading lah, yang menonton jangan juga dituruti. Kawan kena pas miti intil berdiri di mana kah? Tendang. Kamu sareki guru, kamu gitu. Kemana jauhnya? Oh sini. Setelah kita tadi tuh masih bebekas ya rupanya lah. Ini mau haurnya nih. Tinggal ke sana kita marahnya. Nah ya kalau. Oh di situ. Turun. Nah ya jalan turun. Hop. Iya. Wah. Kami banyak nyasahi bagus ya lihat tanamannya. Ada tukang kebunnya bang orang. Oh turun ke bawah. Center. Per. Apa nih? WC. Nah WC. Tisunya ya kok diambil. San malah palu. Hah? Penirang. Kenapa? Marinya. Astaraminya. Kemana? Mana kita buka? Ayo nih, keruputi orang kita. Paling gua nyaman,
Bahaya. Tutup. Udah jadi kan. Dalam tuh. Power ya. Pengen pembukanya. Pick lagi. Iya. Lihai sudah. Pakai lockpick. Nanti ngeladok terus. Udah banyak kan bisi. Ini tadi ada jalan. Turun ini dicek dong lo. Nah, kawa. Nah, dapat pulang. Dapat gratisnya. Blade. Bela blade. Lalu tak kali pick ya asli ya. Ngaju-ngaju tak game ini enter sewer. Nah, sewer nih rasanya tuh nang jalan di bawah tanah tuh. Antena. Kan antena nih yuk. Hah? Udah pan lah. Find the underground path to the radio tower. Mana kita nih? Oh nih kok dibukanya. Block pick hard. Enak. Yuk. Hard apa nih ini isi? Medium. Nah, mediumnya pang kali. Nah, patah lu tidak ih. Di ujung itu soalnya. Dapat lading. Dagger 88 gak bisa diambil. Udah bagus. Heart. Nah, ini isinya nih bagus nih. Heart itu dan kakak itu lihat nih. Asli loh cok. Nah, dapat kepuitan. Nah, ini perhiasan kita perlu bisa jual nambah duit. Ini nukar blueprint. Semalam tuh nang di komen tuh blueprintnya ada wadah-wadahnya kayaknya diolah khusus lah. Episode ini kita mengumpulkan blueprint dari M Jaki Hafizi. Salah. Sana kita. Oh, naik ke atas. Nah, mayat siapa nih? Kenapa kan? Baru shotgun ambil. Sana. Nah, kekanakan ini yang pulang. Is that a kid? No way. Mencepik. Apa kunci? Hard. Lihai sudah buka kunci kan. Nah, akhirnya bisi ini hendak mana lawas dah. Bagus model aneh. Nah, ini mananya? Mati kan. Tuyul ini. Ini mengumpulkan zombie tuh. Apa nih? Shotgun. Burungnya. Kita kenapa? Ada. Kita bershotgun bang. Kena banyak peluru shotgun tadi. Gantinya. Ada pulang. Woi. Ada belakang. Oh, Wih. Hancur. Tolong. Reload. Makasih.
Oh, nyaman pakai shotgun. Ada. Aduh, tertembak tuh kalian. Jauh. Sekali dua. Ya. Ayo. Kenapa hipak benar? Tolong. Beri. Kemana jalannya kita nih? Itu pang ini jalannya Tukang sekali dua mati kamu. Udah pulang. Oh, ada habisan nih. Gara-gara itu bang suara tembak. Dua. Darah. Ayo, lu pulang. Ngerinya. Kabur nih kita, kabur. Terlalu jauh. Lambat kita. Udah naik lah. Ayunya kemana? Buka. Ayo. Kayak kamu menghindar. Darah kamu hidup. Ganti shotgun. Buka. Tum. Makan. Hajarnya belum kita. Maju ikam sini. Ayunya. Apa ini? Astaga, udah persiapan lalu lah. Ya tuh. Ajari kawan kamu serang. Aduh, ya ampun. Darah. Punya. Oh. Mati kah? Mati. Dapat apa? Paladin dapatnya. Masa selalu, mana jalan dulu? Rokok berarti isap anak habis. Ya, ngeri benar. Zombinya ngeri. Mana dari ini? Mau mendapat golok itu, aduh, tak kewalahan. Ada pulang. Tendangan notebook. Tendangan notebook. Mana ke sini kira? Ini jalannya udah. Oh, ini nah. Kasih, datangan pulang kita. Oh. Ini episode nang ini dasar ngeri. Ada pulang lawang sepertinya, buka aja dulu. Tuh ada zombie. Kita lihat tim mapnya. Nah, sini ke sini, ini ke sini. Yang pertama tadi dulu datang ini. Ini jangan ngeringet nah. Aku make kit kita tinggal satu. HP, rokok. Kenapa terbulik kok ada tadi? Nah, kamu? Nah, harus ke sana jalan. Nah, oh, udah lain nama lah jalannya. Kita ganti jalannya gini.
banyak musuhnya. Nah, emang udah nah. Enggak dari jauh ini. Mati kan, nah. Ada pulang bawah sini. Mana kita nih? Sini. Emang udah. Mana pulang sikung pulang. Tuh nyapalanya nih. Oh, naik sini. Okay, gotta get from here to up there. Sini. Gotta find a ledge or something. Ke sana. Putar kita. Oh, tuh ada nah. Bawang. Keren. 184. Peluru full ya. Nah ini penting nih apa namanya nih lah, perban pesan bola medkit. Find underground, kita harus mencari yang tadi nah. Mau ngopi lo, tegang makan tadi. Nah ada jalannya soalnya pagar. Ini nah, ini yuk mintil. Oh, naik sini kita. Mana pulang? Oh, tuh ada jalannya nah. Oke, gue pulang lah. Nah situ pulang. Op, naik ke. Iya, sip. Situ sampai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sampai. Gugur. Jauhnya kita bebuli kayaknya. Jar Bapak. Pantang menyerah kita. Yang penting tahu dah jalurnya. Ya kalau sini tadi ke sini mentil. Oh. Batu naik ke sini. Loncat ke situ gugur. Nah, kada jadi gugur, alhamdulillah. Ini mana jalannya nih? Beda. Sini. Nah. Ini tadi udah kita gugur tadi. Hop. Hai, kenapa? Ada jalan lain kah lah? Camoh. Agility level up langsung kita. Apa dapatnya nih? Ini apa nih? Rocket. Lo. Damn it. Damage jarak. Mana lah? Ini bikin sampai darah pinanya. Yuk, lanjut. Gugur pulang. Sini. Hop. Ini mau sangkal nih, harus tak gugur aja main. Kesini. Kadanglah kita memikirkan jalurnya. Ini mennya ke sini kemana arahnya lah. Hop. Jakapian sudah dapat grappling hook, tuh nyaman benar tuh pang naiknya. Nah, apa grappling hook? Apa itu tuh lah? Kemana mencarinya? Gugur.
gugur terus, hai. Ayo jangan lah. Lamun tuh gugur lagi nih. Apa nih amun tuh gugur lagi nih? Ah, mau joget. Jangan dong gini sopan mau joget. Aduh, apa grappling hook tuh apa kan grappling hook? Mana carinya? Ini naik sini ke situ udah jalan ke sana. Oh, kesan bernaik ke sini aja. Sama aja kita meloncatin. Ini nanya. Kan sini. Nah. Yang mulai tadi. Lewat ya akhirnya. Tapi naipak tuh lah. Putih itu apa yuk? Kita berganti aja kan, shotgun lagi. Dengan kayak tadi tuh musuhnya. Baik. Shotgun, peluru sudah sip. Pulang naik pulang kita. Yes. Ejak. Ya. Jangan tembur. Banyak gila sekalinya. Makasih. Buntu. Ayo lambat. Sarang gila rupanya di sini. Reload. Sikung pulang. Halo, berdua. Langsung mati berdua. Mantap ya shotgun nih. Asli nah mantap. Dapat pulang. Alkohol. Kita belut gitu. Gugup ya terus. Ada apa sih ini? Turun mana? Kunci. Yuk, siap-siap dulu kita lah. Darah. Nah lo, bis lo medkit. Kita bawa medkit lo. Nah, lo bawa 4 biji. Lagi. Nah, masih penting. Naik ke atas. Ada bulik lah, udah tadi lah. Grappling hook tuh skill nang ada di crafting mangai parak paling bawah supaya kawan nang kayak Spiderman dapat tuh rasanya di quartermaster imbang unlock skillnya. Oh, paling bawah lah, masih jauh bilangnya tadi kan. Skill crafting mana crafting ada di crafting sini lah atau di sini kah? Ultimate combat, ultimate runner, ultimate survivor. Ini apa ini? Kenam lah. Kita menonton akan lo. Ingat mencari grappling hook. Hai, keluar sudah kita lah. Malam pulang. Aduh. Beautiful weather. Beautiful, jadi beautiful apa? Kamu ngeri ini. Naik survival. Notice.
skill kita. Nah, hah, grappling hook. Nah ininya, yes, nah, langsung dapat deh. Oh, quartermaster sih. Disuruhnya ke quartermaster. Nah kita nih mulai tadi mencari quartermaster, tahu modalnya. Mana nih? Jam down. Oh, jam down. Oke, guys. Nah, ini grappling hook sudah dapat. Jadi karena kita esok hendak mencari grappling hook ya lagi nih lah. Ini sudah sejam setengahan parak mengenang YouTube nih. Nah, limbang ini kita permisi dulu, kita sambung esok pulang lah. Nak makan dulu nah, lapar belum makan emang. Nah, yang belum subscribe segera subscribe. Jangan kada ingat di like, comment, share. Buban kamu penasaran? Nah, nonton lagi esok. Ya kalau ini rame nih. Nah, kita hendak meloncat ke bawah. Nah, sana. Cuma esok ya. Nyaman banyak jawab video emang. Ya kalau mau permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.